Matshelo nga mugivhela hudo farwa Lekitshara ya tshihumbudzo ya Dokotela Vhafunzi Vho ME Ragimana na Vhafunzi Vho ME Ragimana. Vhutambo vhudo farelwa kerekeni ya The Living Gospel World Mission vhuponi ha Tshilivho Thohoyandou. Thero ya vhutambo uvhu ndi mushumo na mbuelo dza vhurangaphanda kha tshifhinga tsha musalauno kerekeni. Vhutambo uvhu vhudo katela nyambedzano hune ha dovha na ambi vha masia a katelaho muvhuso, mabindu, polotiki na gereke. Zwa zwino ri na muambeli wa muṱa Vho-Tshamaano Makhadi Dokotela Vho-Tshamaano ri khou vha ṱanganedza. Vho Makhadi vha nga tou ri vhudza uri Lekitshara zwavhuḓi ndi ya nga mini? Madekona vhukuma muhashi. Lekitshara yo lavhelesa thimu ine ya ri the role and effectiveness of forward-thinking leadership in modern day society in the church. Fhedziha u tshi zwi pfufhifhadza u nga amba wa ri Lekitshara inoni ikho ya u lavhelesa vhutshilo he ha tshiliwa nga vharangaphanda vhavhili vhane vha vha Vhafunzi Vho Dokotela MP Ragimana na Vhafunzi Vho ME Ragimana. Fhedziha zwa ndeme zwa uri kha zwoṱhe zwe vha zwi tshila vha zwi ita vha tshi itela mushumo wa mudzimu vha tshi itela na lushaka lwa Afrika Tshipembe na mishumo minzhi ra i vhona vha khou ita kha dzhango ha Afrika. Mafhungo ndi a uri ngudo dzo vha dzifhio, khaedu dzine ra nga vha ri tshi khou ṱangana nadzo sa vhathu sa lushaka na musi ndi dzifhio. Arali ni ri tshi khou tevhedza kha mitala yavho ndi zwifhio zwine ra tea uri ri shandukise. Ndi tshi khou tou vhona ungari ndi one maṅwe mafhungo ane a ḓo vha mafhungo mahulwane ane a ḓo vha o tou ranga helinoni fhungo phanḓa. Zwino vhundeme ha iyi Lekitshara ndi vhufhio? Vhundeme ndi a uri nga kha matshilo haya u tshiliwaho na zwoṱhe zwine a ri gudisa zwone rine sa lushaka hungavha kha sia ḽa muvhuso, hungavha kha sia ḽa zwa vhubindudzi, hungavha dzi kerekeni kha zwezwo zwine vha vhono ḓi ambisa zwone kana u sumbedza zwone muhashi kha introduction. Mafhungo ndi a uri ri a hani phanḓa ri khwinifhadza hani zwithu. Arali vha lavhelesa vha ḓo zwi vhona zwo ri khaedu dzi kha ḓi vha nnzhi arali ro lavhelesa fhano hayani Afrika Tshipembe ra lavhelesa dzhango haya Afrika. Dzikhaedu zwi tshi ḓa kha sia ḽa vhurangaphanḓa dzi kha ḓi vha nnzhi. Vhathu vashu vha kha mathada manzhi o fhambananaho arali ri tshi khou lavhelesa mafhungo a kwamanaho ṱhaṅwe arali ri khou dzhia tsumbo ya service delivery ra lavhelesa mafhungo a public health ri nga amba nga zwithu zwinzhi zwo fhambananaho. Fhedziha ndi nga kha vhutshilo havho Dr MP Ragimana na Vhafunzi Vho ME Ragimana he vha sumbedzisa uri u shumela mudzimu ndi u shumela vhathu, u shumela vhathu ndi u shumela mudzimu. Namusi vhunzhi ha vhathu vha shuma vha tshi shumela vhone vhaṋe, vha hangwa zwine vha tea uri vha ite kha dzipoto dzine tshiṅwe tshifhinga vha wana vho vheiwa khadzo. Vho Makhadi ro livhuwa tshifhinga tshavho vhu vhe vhusiku wavhuḓi.